Asinibingelele amaswati akithi-ke nalamuhla ehlelweni Sive Siyatfutfuka libito lami ngiNtshoni ngakaPhirezi Sibongo kuyangithokozisa amaswati akithi ukuthi bese ngaphindze-ke sidibane nangalesikhathi kutokhulumisa-ke indzaba yentuthuko lenteka-ke tinkundleni kulo-ke lihlelo Sive Siyatfutfuka. Lolu hlelo lotikabatisa kakhulu ngekuveta noma ngekugcamisa intuthuko leyenteka-ke tinkundleni ngekwesekelwa-ke timali nguhulumende welive laKaNgwane. Kungako sithi intuthuko yetinkundla yentuthuko yemaswati. Sesivakashele-ke amaswati akithi-ke tinkundla hlukene kubuka ukuthi ingabe vele ikhona intuthuko leyendekako legucula timpilo temaswati emisebentini lapho khona-ke uhulumende afaka-ke sanda ekhikhini akhiphe-ke tinzambasamba tetimali kusukumisa leyo misebenti. Sitibonile incumbi yaletinkundla impilo yebantu ayisafanani nayitolo ingake fiki le misebenti yentuthuko uhulumende lekayisukumisile khona-ke etinkundleni. Kanti-ke ehlelweni namuhla sibuka-ke inkundla yalapha-ke eNkwene lekuyinkundla lelapha-ke esifundeni saseshiselweni eceleni ngekwenzawo liyathiwa kakhulu ngekuthi-ke kusebuseleni elinkundla itholakala-ke mawuthatha-ke umgwaqo lobheka-ke losuka-ke kaManzini ubheke khona-ke kuBohlathi. Lekuyinkundla lephindze isikelane-ke umncele netinkundla letintsathu lekuyinkundla yaseMahlangatsha, inkundla yaseMthambama kanye-ke nenkundla yaseMahlangatsha. Bobandi bayo-ke leyo nkundla leyo. Kanti-ke lilunga lePhalamende eMaswati ayawulati ngombabe-ke Philip Nhleko lothume kakhulu-ke ngelavula impompi emajaheni-ke lahlehla nawo. Kanti-ke masikhuluma ngale nkundla sikhanza-ke ukuthi inkundla lenebantu-ke labatinkulungwane letiyimfica 9,000 ayisiyo lenkulu kakhulu njengoba-ke sitibonile-ke emavikini lambalwa ledlulile tinkundla letinebantu letinkulungwane letingemashumi-ke lamathathu nangetulu. Lokusho ukuthi inkundla yaseNkwene akusiyo-ke inkundla-ke cishe ibe inkulu kakhulu. Kanti-ke etimalini lesitadibuka namuhla inkundla lesikhanza ukuthi-ke uhulumende lite-ke inebantu labangasibuke labaningi kakhulu. Kodwa-ke kuleti-ke lesivakashele-ke kusukela silicalile-ke lihlelo Sive Siyatfutfuka inkundla uhulumende lekayikhiphele-ke imali lenkulu kakhulu kunato-ke tonke kuleti-ke lesesike sadenda njengoba-ke ukhiphe-ke imali letigidzi letingemashumi-ke lasithupha nemfica 69.1 million emalangeni. Imali lenkulu kakhulu uma ngabe-ke ubuka lokuthi ayisiyo lenkulu. Kodwa-ke emaswati ayawuconza lokuthi kunemsebenzi-ke noma-ke siyawavetela namuhla lokuthi kunemali-ke lekayikhiphile uhulumende lapha-ke kusukumisa umsebenzi manje ngetigaba letimbili. Esigabeni sekucala ukhiphe-ke imali lengaba-ke ngu-14.6 million emalangeni kwesekela-ke umsebenzi wemandi kuleyandzawo. Wabuya-ke esigabeni sesibili wakhipha-ke 30 million kucetsela lo msebenzi-ke wawo-ke mandi wakhipha-ke imali lengu-9.2 million emalangeni wafaka-ke gesi kuleyandzawo. Kanti-ke uphindze-ke wakhipha-ke nemali lesabalele-ke kusukumisa imisebenzi yahlukahlukene yetikolwa wakha-ke emabhloho waphindze-ke wafaka-ke nabogesi kuleyandzawo. Lekungimisebenzi-ke lesitayibona-ke luhlelo lusachubeka. Ngathemba ukuthi amaswati ayawithokotela nekujabulela nje abantu baseNkwene ikakhulukazi-ke ehlangothini lwawo-ke emantini. Njengoba sekuvetiwe ukuthi le nkundla yaseNkwene inesive lesibalelwa etinkulungwane netiyimfica 9,000, lokhu kulandzela ukuthi le nkundla inemiphakathi lemine nje kuphela lefaka ekhathi umphakathi Nkwene longephansi kwemfanenkosi Mlayeto, wasebuseleni longephansi kwaShifu Mdilankhatha, wasekuphumleni longephansi kwaShifu Gebhuza kanye nemphakathi waseHlobane. Le nkundla yaseNkwene isekela umncele netinkhundla letintsatfu lekuti inkhundla letifaka ekhathi yasenhlambeni, Mthambama neyaseMahlangatsha. Sive lesingephansi kwale nkundla yaseNkwene sitiphilisa ngako kulima lokuyintfo lekhutsatwa ngilo litiko letekulima kuleli. Lokuhle kutsi inikwe imali lengu-69.1 million emalangeni kutsi isentshetiswe nakhathalogu lenkhundla inensindzabetjatsi yekweselakala kwayo imisebenzi. Hulumende ufake kakhulu sandla lesibandi kude kuthi le nkundla iyithole intfutfuko lekhonsako lefaka ekhathi kwakhiwa kwemahola lamabili, kufakwa kwagezi emakhaya ngalolu sito lwesikhwama saka-RDF lekusikhwama sekutfutfukisa tifundza, kuletha emanti lahlobile, kutfutfukisa tikolo kubala lokumbalwa. Lokunye lokuvelako ukuthi nentsha lenkhundla yaseNkwene uhulumende akayishiyi ngephandle ekuyitfutfukiseni kulandzela ukuthi linyenti layo lihlomule kuto tikhwama tekucala emabhizinisi lokufaka ekhathi sona sikhwama sekutfutfukisa bantfu labasha Eswatini Youth Enterprise and Revolving Fund lokuyisikhwama sahulumende lesitfolakala ngekusicela khona etinkhundleni kanye nesikhwama se-Inhlanyelo Fund. Naso lokusikhwama lesasungulwa ngumndeni wemnumzane Nat Cash. Lo inhloso yaso kuthuthukisa wonke umuntu eSwatini ngekubolekisa ngemali kusukela emakhulwini lasihlanu
500 emalangeni kuya etinkulungwaneni letingemashumi 25,000 emalangeni. Lo intalo yakhona incane nje kakhulu, ingu-8% njalo ngeminyaka. Lilunga lephalamende lalenkhundla umhlonishwa Vulimbombi Nhleko usilandzisa ngaleminye yalemisebenzi uhulumende lasekele ngayo kule nkhundla yakhe. Sinala ihola lenkulukati ya 2022 liphupho lelo lengwenyama ngoba ingwenyama ithi nga 2022 kufuneka ukuthi kube ne-infrastructure elekahle lavela. It's one of infrastructure lesinayo la lesiyakhile nakhona ke nguhulumende lona liphiko loka micro project lelentile kepha ke nguye uhulumende losichazile ukuthi sinkundla sibhale sicele lehola leyafuna Sive sala phasi kwasebuseleni. Yinhle ke lehola la ungayibuka yinhle kunato tonke emahola la khona la ihola ke asitshelile ukuthi iseyonke nje ibithe 4.5 million. Lokunye inkundla lekwentile sathi lasingena sakhana ngiyadebedebe naye ngilesinye structure lesihle lesa la ungathi hamba la imimango nje leminye kude lo debedebe lomuhle lo njengaloya yena ke wasibita 1.1 million. Kulandzela ukuthi uhulumende acale umkhankaso wakhe wekwakha emahola emiphakathi cishe kuto tonke tinkhundla takuleli nakule nkhundla yaseNkweni nayo yakhelwe emahola lamabili lokufaka ekhathi lihola lelakhiwe esikolweni lesikhulu saseSalem ngasekwenzeni ngaphansi kwemfanenkosi Mlayeto wemphakathi waseNkweni lelibite imali lengu 3.8 million emalangeni kanti Sive lesitozuza kulo lelihola naselisiphelele sibalelwa ku 4,500. Ngekusho kwalomkhankaso wahulumende uthi lamahola akasentshentiswe ekubambeni imihlangano yemimango leyehlukahlukene kuphindze futhi kwakhiwe nenzuzo ngawo pheceleti i-income generating purpose. Njengoba bukhulu bawo bungamumatha bamfu lababalelwa emakhulwini lamathathu nencenye 350. Kuyavela ukuthi Sive lesingephansi kwalenkhundla isikhathini lesindlulile besihlupheka impela ekubambeni yona imihlangano leyehlukahlukene yemango kangange ukuthi beyibambela phansi kwetihlahla kanye nemadvala. Lihola lesibili lelakhiwe kule nkhundla yaseNkweni lihola Buseleni Community Hall lelakhiwe ngaphansi kwemphakathi wasebuseleni longumphakathi longephansi kwaShifu Mtilanghatha. Lokwakhiwa kwalo kubite uhulumende samba semali lengu 2 million emalangeni kanti Sive lesitozuza kulo sibalelwa emakhulwini lasiphohlongo 800. Make Dudu Nhlabathi longumabhalane walikomiti lalomsebenzi uthi Sive sebengwenyama kulomphakathi besifile kubambela imihlangano ebaleni. Uthi leli hola batolisebenzisa ngetindlela letehlukehlukene ekubambeleni tinkonzo, imishado nako kubamba imihlangano yemango lombala. Besihlupheka sihambe abantu babethu bayobhuka emahola bomanzini, mahola lamakhulu kepha nyalo sebatawuta bakwentelelana nekuthi nakunetinkonzo temphakathi tiyabanjwa phela tinkonzo emphakathini asete sahlala phase sihlahla sesitawungena eholeni sibambele khona letinkonzo tethu. Siyabonga nje kakhulu kuhulumende losisitile ngoba besisokola impela Nkosi yami sehla senyuka silifuna lolusito kuthi ngabe singasitakala kanjani wasisita ke ngaleli hola. Make Nhlabathi uncusa sona Sive lesitosebenzisa leli hola ukuthi siliphathe kahle sibili. Ngakulokunye uthumisa kakhulu uhulumende ngekuletha intuthuko emakhaya lokufaka ekhathi nekufakelwa bogezi. Siyabonga kakhulu nakhona la bogesi belimnyama lelive. Singadi nasibuka nje thine besithi gesi utholwa bomsawabani. Kepha ke ngekuba nebafana labahlakaniphile. Labafana bethu lesabathume enkundleni. Basisita ukuthi hayibo gesi akatholwa ngilabahlakaniphile gesi nje uyatholakala kalula
basendela wasisita uhulumende kakhulu. Siyabonga impela kakhulu. Umnumzane Senzo Shabangu lokhulumela inkundla yasebuseleni ubulala emabhodlela kuhulumende wembube ngawo lo msebenzi lomkhulu wekuletha yona intuthuko lekhonsako kule nkundla yaseNkwene nelive lonke jikelele. Singabonga kakhulu uhulumende kulolu sito lolungaka ngoba vele bekude njenganali ihola nje la bese sithi nasicela wasiniketa ukuthi sakhelwe nathi lidule kakhulu. Siyambonga ke uhulumende kulolu sito lwakhe lolungaka sinike nathi sebese sifile kunethwa imvula sihlala ngaphandle kude nala sihlala khona nalina tulu sijike njengalamphakathini nalesikolweni. Siyabonga uhulumende abantwana nakhona sebatawungena eholeni nebatali nabethe emhlanganweni batawukhona kungena endlini bahlale njengathi njengoba sikhuluma silamphakathini. Nathi siyabona ukuthi tawuhlala kahle kule ndlu le yinhle nalemisebenzi leminingi nje lesitayendela la noma sekufikani nje labafikile la abantu sive nasisinengi sitawungena la holeni sisebentele khona. Siyabona ukuthi nalabanye bangacela nekushada bangeta bashadele khona. Umnumzane Shabangu ubonga uyagangatha nakuto tinintengwenyama letibonakala tisekela uhulumende ekuletheni intuthuko ngetindlela letehlukehlukene. Fana netinhlangano takumhlabhlangene lathi nemphakathi wakhe wasebuseleni uzuze ngekwakhelwa lidladla lekuphekela abantwana sicela impilo neighborhood care point. Lekulidladla leliphekela abantwana labangu 195 leliphinze libe nenkhulisa. Leli dladla lekunakekela sicela impilo neighborhood care point kuthiwa lesakhiwo sakhiwa ngelusito lelivolontiya lelaqhamuka ngalo lusito lwenhlangano yakamhlaba iUNICEF. Sihlalo welikomiti waleli dladla make Khayisile Dlamini utvumisa kakhulu lusito labaluthola kuto tinintengwenyama letifaka ekhathi baka UNICEF Chinese TLC lekuyinhlangano yelive leTaiwan lekunakekela abantwana ngekubanika kudla nemfundzate kanye nenhlangano yakamhlabhlangene iWFP lathi ibalethela kudla njalo ngemuva kwetinyanga letimbili. Sasitwa kwakhelwa livolontiya bekungilisa wasakhela ke lelidladla kwasekuchamuka bekusengu-UNICEF wachamuka UNICEF wasisita ngekudla siphekele labantwana labasetikolweni nalaba labancane labakhona labala sibaphekele kudla bathi betikolweni babuye badle nabo bekusidonone ekucaleni nempuphu nemabhontshisi. Sekuyachubeka ke solo sichubeka sihledi la kwase sekuchamuka emashayina TFC. Leli dladla lalabamfana linebanakekeli labathathu bese kuba nabothishela labathathu labafundzisa labantwana kulandzela ukuthi lesakhiwo siphinze sibe nenkulisa. Leli khishi lalabamfana lakhiwa ngendlela yesimanje manje linemabhodo kanokusho lafakelwa nemanti lahlobile ngekusebenzisa gezi wekuphehlwa ngelilanga ema-solar panels. Lo msebenzi lomkhulu lobonakele uhlaba umchili lomkhulu kule nkundla yaseNkwene ngiwo umsebenzi wekuletha emanti lahlobile iNkwene Water Treatment Plant. Losekelwe ngetimali baka World Bank lotobita imali lebalelwa etigidini letingemashumi 46.4 million emalangeni nase uphelele. Lokungumsebenzi lotincenye letimbili pheceleti phase 1 ubite imali lengu 16.4 million emalangeni bese kuthi phase 2 ubite imali lengu 30 million emalangeni. Ingcenye yokucala phase 1 lomsebenzi wekufaka lamanti emakhaya ubite imali lengu 16.1 million emalangeni lofake ekhathi kumbiwa kwawo emfonjeni umlolazembe losentabeni yakulubengu.
Kuyavela ke ukuthi emakhaya latozuza abalelwa ku750 kanti imiphakathi letozuza kulomsebenzi mithathu lefaka ekhathi wasebuseleni longephansi kwaShifu Mdilankhatha waseNkwene longephansi kwemfane Nkosi Mlayeto kanye nemphakathi wasehlobane longephansi kwaShifu Mphikwa. Lilunga lephalamende lenkundla yaseNkwene umhlonishwa Vulimbombi Nhleko ubonga tinintelive lekuyinhlangano yaseMerica leyatiwa ngeleThirst America ngekuvelana nenkundla yakhe yayifakela emanti ngagezwe lilanga ema-solar panels lalishumi lokufaka ekhathi nasesikolweni sasekuphumleni. Kuyavela ke ukuthi iborehole inye ibite 100,000 emalangeni. Lokusho ukuthi letindzawo letilishumi setitonke imali lephume khona ingu 1 million emalangeni. Kasi inkundla yaseNkwene sithatha lethuba nje lekubonga. Sibonge sikhwama seNgwenyama RDF lehamba lathi inkundleni. Sinkwene ke sekunengi lesesikwendile phasi kwalenkundla. Sidala singena nga-2018 tidzingo tebantu letinkulu bebasiphathise tona kakhulu kwaba ngemandi ukuthi iNkwene ide emanti. So lesikwendile sicale kunetihlobo tenkhosi takaThirst taseMelika lesambe sawucela kuto ukuthi abasakhele ema-boreholes lasebenzisa emasola. Sifakile cishe nyana ngawabala onke under lenkundla angu-9 esibasifakele wona. Yaka-10 nyalo sikolo sasekuphumleni nakhona sendanjalo. Sithela ama-boreholes langa asiwakhe isinkundla sendela ukuthi lamanti lamakhulu lesiwendako right now afice lamanti labantu banatha bakhona kuphela. So le project yemanti already seyiqalile sichazwe ngito nato futhi tihlobo tenkosi tase-Taiwan. Phase 1 wasibita 16.4 million. Nyalo nje ngamachi mhla ka-10 bamqeda phase 1 sesitabuya ku phase 2 wela la khona bathi sitawakha futhi emathangela 18. So imali ledzingeka lapho tawudzingeka almost 30 million. Nakhona ke tihlobo tenkosi ngoba inkosi nayihambile emaveni ibuya nato letihlobo. Nakhona sebavele sebasichazile. Sinenkolelo enkulu ukuthi intuthuko yelive leMaswati angeke ize iphelele noma ke isimame uma ke ingasuki ke emimangweni nasetinkundleni lapho kuhleli khona ke eMaswati. Sifakazelo ke salokho lesikubonako ngunayi intuthuko yemanti lamakhulu lafakiwe ke lapha ke enkundleni yaseNkwene lesibonako noma ke lesikhanzile ukuthi atawuzuza ke imiti lengemakhulu ke la sikhombisa namashumi ke lasihlanu 750 webantu noma ke wemiti. Kuyaveta ke lokho ukuthi ingabe itolo lesimo besinjani mangabe uhulumende angawafaki lamanti kule yandzawo. Sinyenti kakhulu sivele besikathe ke sihlupheka seswela ke emanti kodwa ke namuhla imiti lecishe ke ibalelo ke enkulungwaneni kuyazivetela ukuthi ke seimpilo seyigucukile sekungcono ngaphasi kwemiphakathi ke leyahlukahlukene kule yandzawo. Kuyavela ukuthi kulomsebenzi wekuletha emanti lahlobile lesivele singephansi kwalenkhundla yaseNkwene samhlangabeta uhulumende ngemali lengu 93,000 emalangeni kulandzela ukuthi likhaya ngalinye belikhipha imali leyinkulungwane 1,000 emalangeni. Kulomsebenzi inkampani yahulumende iMicro Project beyisebenzisana nebaka Rural Water Supply ikakhulu ekucecesheni emalunga elikomiti kude ukuthi lomsebenzi uhambe ngalokufanele. Inkampani leyanikwa ukuthi ichube lomsebenzi kwaba inkampani yakaMasefani Construction leyathembisa ukuthi le first phase yawo itowucedza kulomnyaka ngenyanga yamabasa April njengoba iyaqala ngenyanga yengci August ngemnyaka wa 2021. Umnumzane Sabelo Mbuyisa walenkampani usilandzisa kabanti ngalomsebenzi nekuthi lenkampani yacasha bantfu labangephansi kwalenkundla labalishumi nesikhombisa 17 lokufaka ekhathi mnamabhalane lombala. Sisenda umsebenzi wemanti la emangweni enkundleni yaseNkwene. Umsebenzi lochaswe ngu-micro project. Bekunenkinga yemanti kulendzawo so
we were awarded to kwenda lo msebenzi wemandi. Usuka ngale ku source cishe mandi la tawuchamba ngegravity the natural. Ngeke ibe nemaphampu. Ichamba ngale ku source igudle nathi inzaba mina ethu lapha. Ngemapipe ahlukene kabili kune PVC kunewensimbi. Isho iwela lapha ngishe kanje. Bese seyenyuka la inyukela kunamathangela alihlata. Lamathangela alihlata lawa ahlukene kabili kunema VRF ngona latawe asefa lamandi esigabeni sekuqala mathangela amathathu ane capacity ya 120 liters 120,000 liters abesathelela kulawa lamanye asiphohlongo ala ngendasi wona kuthiwa ama slow sand filters lo shothi kafishane atabe asefwa ngumhlabathi ngeke kube nema chemicals kulokusefa kwalamande Sive. Buchopho bemphakathi wasebuseleni umnumzane Mabandla Nkambule utvumisa kakhulu uhulumende ngayo imisebenzi yakhe lemihle la yendako yekutfutfukisa imimango yonke yakuleli. Uyasichazela ngebulukhuni lebe babhekana nabo kusengakacalwa kulomsebenzi wekuletha emandi lahlobile emakhaya. Lengakusho lo msebenzi lo utabamhle kakhulu timphilo talabantu titawushintsha. Ngeke tisafana na itolo vele betitineng letifo letibhedukako lamango leti njengabo chorela ngani ngobe labantu lamandi akahlanzeki nyalo lokulokwentekile la kuyingqayizivele ngani ngobe lamandi lawa labatawudla kulobu asibe munye inkwene ahlantekile nale mango letawuzuza kulo phrase 1 ngibo imine ngakhulu vele lapho bekikhona kakhulu lengcinamba yekuba bede khona emandi lokukhona Sive njengoba bebake baveta nabegontraki Sive siyabambisana nalo msebenzi ngekuthi sithe kutosebenza. Tihlathi setivakashela tindlebe kuso Sive lesingephansi kwalenkhundla yaseNKWENE kulandzela ukuthi hulumende asekele tinhlangano letimbili ngekutitsengela tigayo. Letigayo letitsengwe ngekusekelwa sikhwama sekutfutfukisa tifundza Regional Development Fund tisenyanyali lesingephansi kwemphakatsi lemibili lokuyi inakekela Multipurpose Cooperative Society kanye nenhlangano NKWENE Multipurpose Cooperative Society lokuyi inhlangano letinde ethululwazi. Kuyavela ngekuthi phambilini leSive lesingephansi kwalenkhundla besikhala ngekuthi besihamba sigaba lesidze nasiyogaya lokubalelwa kumakhilomitha lalishumi 14 kilometers kangangekuthi bantfwana bebangasatfunywa ngenxa yebudze bendlela. Sihlalo welikomiti lenhlangano yaka NKWENE Multipurpose Cooperative Society Make Nonophile Ngwenya ubonga kakhulu baka RDF ngekubathengela sigayo ngemali lengu 500,000 emalangeni ngemuva kwekuthi bahlupheke sikhathi lesidze nabacabanga kuyogaya. Uthi lenhlangano yakhe yaqala kusebenza ngeminyaka wa 2018 kanti inemalunga lange36 36. Sasihlupheke kakhulu sibomake lesingathi ukuthi sitawenda kanjani kepha nje lisito la uhulumende lesikhwama sa RDF lasithatha lasibeka la sesikhona babe la sikhona khona besihlupheka ngegaya sihambe indzawo lenze kakhulu masiya kogaya indzawo lenganga 14 kilometers kepha nje sathi mase sidibene nesikhwama setinkundla sakhona kushintsha impilo yethu kunginyalo asisafani nanje ngobe sisaqala besihlukumetheka kakhulu sisahamba endleleni sewela imifula kepha nje kwanele kuba nalesikhwama sase siyakhona kusitakala kunginyalo siyagaya sikhicita impuphu yethu lenhle kakhulu uthi mawuyidla uphinde ukhanuke nekubuya. Make Ngwenya uthi hulumende akabathengelanga nje lesigayo kuphela
kepha waphinze wababiyelela ngafenisi lo wabida imali lengu-430,000 emalangeni, ngetulu kwaloko wabakhela nendlu yaso ngemali lengu-500,000 emalangeni. Lokusho ukuthi imali uhulumende lasekela ngayo lenhlangano asibiyene Multipurpose Cooperative Society seyiyonke ingu-1.4 million emalangeni. Sesibuya endzabeni yesigayo uhulumende lasekele ngaso inhlangano inakekela Multipurpose Cooperative Society yaseNyalinyali usebenzise imali lengu-740,000 emalangeni. Lenhlangano yaqala kusebenta ngeminyaka wa-2018 kanti sinemalunga langu-18. Lenhlangano inakekela Multipurpose Cooperative Society ingephansi kwemphakathi wasebuseleni longephansi kwaShief Mtilanghatha. Sihlalo welikomiti lalenhlangano umnumzane Moses Nkambule lobekasebentela umbutho wetekuvikela kuleli losowatfola umhlala phansi ubonga akakhawuli ngalolu sito lwesigayo lesasekelwa baka RDF. Hey. Ngitekahle lamagama ekubonga kuhulumende. Ube nje ngashaya ingahla, ngangishaya ingahla. Wasisita kakhulu uhulumende sasicakekile singasaboni ukuthi ngikuphi embili ngikuphi emuva. Lokwemadlana sasinako sabathe sita wenda njani bathi asimisele phahla lwalendlu njalo ubona. Imali yaphelela eteni. Balumisa lona oluphahla lofika lapha eTulu kwaze kubade kwekufulela. Singashathandla kuhulumende. Uhulumende wetenkundla mina ngiyamjabulela kakhulu. Angikhulumi ke lepolitiki baba kodwa ngijabula kakhulu nje kusethwa nguhulumende. Lo wasithatha kulapha sithatha khona wasifulelela wasinika lesigango waqala wasinika lesigayi wasifulelela ngisajabula kakhulu. Sasifike-ke emaphethelweni ehlelo lanamuhla amaswahla amahle ikakhulukati-ke sibuka sona-ke isikhathi nebubandi-ke balomsebenzi lokhona-ke lapha-ke enkundleni yaseNkwene. Minyenti kakhulu lemisebenzi uhulumende lekayisukumisele ngetimali kuyo leya ndzawo. Ehlelweni lalomuhla sinake kakhulu-ke indzaba yeNkwene water treatment plant lebiteke imali lenge-46 million emalangeni. Ingathi sanze kakhulu ngaleyo ndzaba leyo namuhla bekukuzama kuveta sithombe nebuhle balomsebenzi saveta-ke naleminye-ke imisebenzi uhulumende lekayisukumisile lapha kule nkundla yaseNkwene ikakhulu kati-ke imisebenzi yekufaka gesi emakhaya sekusedolobheni eNkwene kuyakhanya abantu bakhona kusafana nayitolo simo angakefiki ihulumende kubajabulela nekubabongela abantu-ke baseNkwene nekuthi nje lesikunakako kakhulu ukuthi le mali makuthiwa-ke itawusetshenziswa isetshenziswa kahle uyayibona le misebenzi iphuma iba ngiloku uhulumende lebekafise ukuthi iphume ibe ngiko ngiloko-ke lesikujabulela kwamaswahla amahle ikakhulu kati-ke makuthi khulunywa ngentuthuko siyabona ukuthi intuthuko-ke itawufika kubese sekuvakala ukuthi imali idliwe Kundvani imali inyamalela noma kumbe imisebenzi seyinginako le bakubita ngesilumbi ukuthi ngema-white elephant imisebenzi legucula letimpilo temaswati ngiloko lesikujabulelako nalesifisa-ke kukuvetela-ke emaswati evikini elitako amaswati akithi sitaphinze-ke sichubeke nayo le nkundla yaseNkwene ikakhulukati-ke ehlangothini lokubuka-ke tikolo hulumende lekatakhile emabhloho botebetebe tindlu tabothishela naleminye nje imisebenzi lesegucule-ke impilo yawo-ke emaswati asibona nevikini elitako siphilile nisale kahle.